Dobar dan svima. Moje ime je Dejan Ranđić i zahvaljujem se svima koji su se već priključili. Verovatno će u narednim minutima se priključiti još više. Već nas ima sasvim dovoljno da možemo da krenemo. Za one koji nisu bili na prošlom webinaru ili konferenciji, kako je nazivamo, samo ću dati par nekakvih uvodnih upustava. Ovaj naš susret pod nazivom Svet hoće domaće smo održali već prošle nedelje. Prošle nedelje smo pričali o nekakvim opštim temama, šta je to što proizvođače hrane, bez obzira da li dolaze iz takozvane fresh industrije i specialty food industrije, najviše brine u ovoj krizi, šta je to što vas je najviše pogodilo i praktično na taj način smo i uputili poziv da delegiramo svi zajedno šta nam je to tema, šta to treba da bude tema razgovora ovog četvrtka, odnosno ovog utorka, izvinjavam se, više ne znam ni koji je dan. Kao respons na ono što je bila tema i ono što su bile vaše reakcije, donosimo temu ovog utorka. Tema ovog utorka je prodaja, kako doći do kupaca, ili da budemo još konkretniji, tema online prodaje, odnosno mogućnosti prilagođavanja u ovom kriznom periodu onih proizvođača koji nisu bili na online-u i korišćenje postojećih online platformi. U skladu sa tim ćemo imati današnji razgovor, današnje govornike, današnje učesnike. Pozivam vas da tokom razgovora koristite Q&A koji se nalazi na dnu vašeg ekrana kako bi mogli i da delegirate neka pitanja koje ćemo se truditi zaista da inkorporiramo već tokom razgovora, ali takođe koristite ovaj format da nam sugerišete i šta mislite da trebaju da budu teme nekih narednih konferencija. Dakle, idemo u pravcu ove teme. Ono što je neka novina, to je da nam se konferenciji, pored organizatora USAID-a i projekta konkurentno.rs koji se bavi podsticanjem i podrškom proizvođača hrane, priključila nam se i asocijacija za promociju srpske hrane, koju verovatno veliki broj vas već poznaje kao organizatora Belgrade Food Show-a i nekih drugih aktivnosti. Pa da krenemo sa tim, pozivam da se uključi Miloš Pečinović iz Asocijacije za promociju srpske hrane. Miloše, da li možemo da te čujemo i vidimo? Dobar dan, Dejane, vidimo se, čujemo se. Hvala ti, Miloše, što si došao. Asocijacija je, ako smem tako da kažem, propustila prvu konferenciju, odnosno pozvali smo vas nakon prve uspešne konferencije da se priključite. Na prošloj konferenciji je bilo dosta priče o tome šta je neka situacija na tržištu, kako se snalaze proizvođači hrane. Zaključili smo da su najpogođeniji oni mali specialty food proizvođači koji još uvek se nisu ili planski nisu želeli da se ulistaju na police velikih retailera, koji sa druge strane pak su pronalazi svoje tržište u nekim direktnim kontaktima gde je sada otežan dolazak do njihovih kupaca. Iz ugla asocijacije, iz ugla kontakata koje imate sa kolegama koji su proizvođači hrane, šta možete vi da nam kažete sa aspekta tog, ako mogu tako da kažem, stanja, i sa druge strane, i šta kažu proizvođači na tu temu, i sa druge strane, ako možete da nas uvedete odnosno ne moram da ti persiram, Miloše, ako možeš da nas uvedeš u pravcu ovoga što je danas tema, šta nam kaže tržište danas kad je u pitanju online prodaja, kad je u pitanju praktično apsolutna spremnost tržišta da prihvati online, iako možda nije bila takva situacija pre samo nekoliko nedelja, da ne kažem nekoliko meseci, i ono što je možda i najvažnije, šta je neka procena, iako je vjerojatno još uvek prerano, procena nekog budućeg stanja, da li će se na osnovu ovih nekoliko nedelja ili nekoliko meseci, nadamo se ne previše meseci, formirati tržište za neki budući period, ili je ovo nekakva trenutna i prolazna promena stanja? Dobar dan, Dene, hvala na pozivu i prilici da učestvujemo u ovim odličnim panel diskusijama koje su se već pokazali posle prvog puta da su veoma korisne za sve naše proizvođače. Takođe bih pozdravio sve učesnike i gledaoce ovog panela. Što se tiče nekog trenutnog stanja u industriji hrane, odnosno asocijacija je do sada imala najviše delovanja u specialty food industriji hrane i
utisci naših proizvođača jesu da proizvodnje nisu stale, da je potražnja na istom ili većem nivou velike većine proizvođača i da je veoma primetan rast i online prodaje koja je zapravo i tema današnjeg panela. Ono što bih izdvojio kao, da kažem, ključne tačke nekog trenutnog statusa svih tih proizvođača jesu, da kažemo, tražnje njihovih proizvoda, s druge strane kanali prodaje, ali i ono treće što proiziskuje iz toga jeste likvidnost tih preduzeća o kojoj se možda i malo priča. Ono što jeste bitno što se tiče tražnje proizvoda jeste da je velikoj većini proizvođača tražnja za proizvodima skočila ako uzmemo obzir da su to proizvodi koji se koriste u nekoj svakodnevnoj upotrebi kao što su džem, kao što je ajvar, kao što su sokovi i neki razni namazi. S druge strane, potražnja za premium i luksuznim proizvodima je opala za neću reći drastično, ali u velikom procentualnom odnosu. Tu mislimo na neke proizvode koji nisu za svakodnevnu upotrebu i izdvojio bih, na primjer, čokolade za uparivanje sa vinima, namazi od tartufa koji možda i nisu, da kažem, za svaku priliku, već se koriste uz proizvode iz posebno ugrožene industrije, a to je vinska industrija s obzirom na knockdown u kome se nalazi Horeca sektor. S druge strane... Miloše, kad je u pitanju ovaj uvid koji si rekao, to smo i prošlog utorka pokušavali da utvrdimo. Da li se dešava, ok, neki proizvođači kažu da kao što si rekao, da rast prodaje i brzine izlaska proizvoda sa polica je evidentan. Naročito kada su u pitanju neki, da kažem, budžet proizvodi, neću reći niže kvalitetniji, ali proizvodi sa nižom cenom i ono što se naziva kolokvijalno osnovne namirnice koje se stavljaju u potrošačku korpu. Da li imate nekakve uvide šta se dešava sa specialty food industrijom koja po svojoj definiciji, pored toga što je, ajde tako da kažem, prevodimo je kao visoko kvalitetnu hranu, njena jedna od osnovnih odlika je da je u poređenju sa tradicionalnom i takozvanom običnom hranom da je u pitanju i skuplja hrana. Da li ona sada doživljava upravo pad ili prati taj rast zato što je procenjena kao neka vrsta luksuza? Ti si naveo sada par nekih primjera koji su zaista u nekoj niši, odnosno u nekom ekstremu, kao što su čokolade za uparivanje, kao što su namazi od tartufa i tako dalje, ali šta se dešava sa, upotrebit ću kao paradigmu, nekakav visoko kvalitetni džem, šta se dešava sa visoko kvalitetnim ajvarima, šta se dešava sa visoko kvalitetnim dairy proizvodima, da li oni nastavljaju pristup ka tržištu i da li ima i dalje tražnje? Pa sigurno da ima. Informacije od proizvođača koje nam dolaze svakodnevno jesu da je povećana potražnja za takvim proizvodima, kako za premium džemovima, kako zbog njihovog kvaliteta i možda nekih lojalnih potrošača, s druge strane zbog vrlo verovatno i zbog zatvaranja možda svih pijaca u Srbiji gde imate prilike sada samo, na primjer, u retailu da kupite takve proizvode. U svakom slučaju povećana je potražnja za takvim proizvodima i na maloprodajnim objektima, odnosno da kažemo žargonski u offline prodaji, ali primetna isto tako i u online prodaji. Znači prodaju se i skupi sokovi, i skupi džemovi i svi ti proizvodi iz tog specialty food segmenta. Na primjer, ako uzmemo u obzir da su premium čvarci zapakovani i prodaju se u retail sistemima, jedini izbor sada u odnosu na proizvode te kategorije sa pijaca, sigurno je da će se iz tog razloga, da je to jedan od razloga zbog kojih se prodaja takvih proizvoda povećala Ali u svakom slučaju ono što je neko tvoje mišljenje to je da ono neko građenje lojalnosti kupaca, ulaganje u priču sopstvenog brenda, misliš da čak i u ovoj situaciji koja je vrlo drugačija od uobičajenog, ajde kažemo, regularnog stanja poslovanja, da i dalje postoji taj brend i da se ta lojalnost brendu i da se potrošači nisu okrenuli samo ka
kvantitetu koji treba da, ako smem tako da se izrazim, napuni korpus aspekta kalorijskih vrednosti. Tako je. Mislim da onaj ko je radio na građenju svog brenda i na građenju svoje lojalne baze kupaca sada itekako profitira, odnosno pravi zapažene rezultate. Ne mislim da, možda je to bio prvi talas, onih prve 2 nedelje, da kažem, da su ljudi nehotice kupovali i nisu birali šta rade, ali mislim da brendovi iz ovog specialty food segmenta itekako imaju svoje lojalne kupce. Ja mislim da će nam kasnije jedan od učesnica ovog panela, Ksenija, govoriti o tome, s obzirom da znamo da Granum sigurno ima, da kažem, specifičnu nišu svojih proizvoda, a pored toga i lojalne kupce. S druge strane, ja bih se samo osvrnuo na ovaj trenutak kada postavljamo pitanje da li je online prodaja danas nužda ili je to neki budući trend. Rekao bih da su mnogi proizvođači, posebno pričam iz specialty food segmenta, dočekali. Našli su se u nekoj nezavidnoj situaciji gde nisu bili spremni za ove neke vanredne okolnosti. Pre svega zato što do sada nisu razvijali svoje online shopove, što možda i nisu bili priključeni na već nekim razvijenim, specijalizovanim internet prodavnicama, i to je ono što ih sada koči. Čini mi se da, ja bih to nekako uporedio sa skijanjem. Čini mi se da su mnogi proizvođači bili, da kažem, nisu bili ljubitelji tog skijanja, nisu ulagali u svoje online shopove, nisu pridavali pažnje društvenim mrežama i samom tom načinu internet kupovine. S druge strane, ljudi koji su gradili svoje online shopove do sada beleže neverovatne rezultate, znači internet prodaja im skače 300, 400 i 500% i oni imaju, da kažem, svu ski opremu i oni sada skijaju. Čini mi se da je sada, kako u Srbiji, tako i u celom svetu, je pao sneg, proizvođačima su skije online prodaja, a mnogi ih nemaju. Ono što smo pričali prošlog puta, i da li sam u pravu ukoliko zaključim da su u najnezavidnijoj poziciji oni koji s jedne strane, kao što si rekao, nisu počeli da skijaju, to jest nisu izašli na online prodaju, iako su mnogi od njih postojale su jasne procedure online poručivanja, ali ne i potpune online prodaje, a sa druge strane istovremeno nisu bili ni ulistani u nekakve retail lance preko bilo direktno u saradnji sa retailom ili preko nekog svog distributera. Čini mi se da su takvi proizvođači upravo u najnezavidnijoj poziciji, zato što nemaju ni tu snagu police u nekom velikom retailu, a sa druge strane njihova do sada efikasna procedura online poručivanja i lične isporuke je postala problematična. Tako, složio bih se s time da su ti proizvođači najugroženiji, ali bih izdvojio i one proizvođače, između ostalog i mali broj specialty food proizvođača koji su direktno zavisni od HoReCa sektora, koji je potpuno obustavljen, i čini mi se da su oni, da kažem, na još većem udaru i na najvećem gubitku zato što nemaju trenutnu alternativu. Znači, jako je teško sad u ovim okolnostima promeniti linije proizvodnje na proizvode široke potrošnje koji nisu namenski za kuhinju, za HoReCa sektor, za hotele ili restorane, i čini mi se da će njima trebati, da kažem, najveća pomoć, i to je možda čak i posebna tema za diskusiju, jer mnogi od takvih proizvođača će sigurno biti ugroženi, kao i mnoga poljoprivredna gazdinstva koja kako prodaju na pijaci, a tako su i neki lojalni dobavljači velikim subjektima u HoReCa sektoru. U redu, Miloše, hvala ti puno. Pre nego što ti prepustim našeg sledećeg učesnika, samo da pozdravim, pošto nas je sada za 100 više nego na samom početku, još jedan put da pozdravim sve ljude koji slušaju sa porukom postavljajte pitanja, imate Q&A sekciju, i ono što je takođe jako važno, molim vas, iskoristite priliku i tokom ovog viđenja sada i nakon da sugerišete šta je to što želite da čujete sledećeg utorka, koje su to teme. Miloše, prepuštam ti ekran. Ako sada po nekakvom dogovorenom scenariju ti uvodiš kolegu iz Privredne komore Srbije i Žarka Malinovića, da čujemo, pored toga što smo
u prethodnom periodu imali dosta informacija o tome šta Privredna komora radi na pitanju donošenja ovih mera i mislim da možda upravo sledećeg utorka možda bi mogli da jedan deo ovog formata posvetimo tom, ako mogu tako da kažem, ribandlovanju paketa mera koji je donet u odnosu na male proizvođače hrane i tako dalje, na male firme, pošto se priča dosta u nekakvom spektru i u nekom dijalogu za velike firme, za velike sisteme, pa je možda potrebno ovde da dovedemo nekoga ko će na nekakav, ajde kažem, primenjeniji način za ovu ciljnu grupu prikazati mere. Sa druge strane, podstičem te da sa gospodinom Malinovićem razgovaraš na temu šta Privredna komora može da uradi da bi pomogla u podsticanju, organizovanju ili na bilo nekakav drugi način u zagovaranju neke nove prakse kada je u pitanju prodaja u ovom periodu i sa druge strane ono što je jako važno to je kako da neke pozitivne iskustva i trendove iz ove krize, pošto se nadamo da će kriza prestati za nekoliko nedelja, ako ne za nekoliko nedelja, makar za nekoliko meseci i da, pošto će nam biti najvažnije da krenemo tada, da se dižemo kako možemo da iskoristimo iskustva. Miloše, izvoli i budite u tajmingu. Važi, hvala. Nastavljamo panel diskusiju i pozvao bih uvodničara iz Privredne komore Srbije, gospodina Žarka Malinovića, da nam se priključi. Žarko, da li se čujemo, da li se vidimo? Da, dobar dan Miloš i dobar dan ostalim učesnicima i svim onim koji su zajedno sa nama danas. Dobar dan Žarko i veliko hvala što učestvujete u našem panelu. Dakle, čuli ste naš uvod na temu i generalnog stanja u food industriji, kako prvenstveno da kažem i specialty food, ali i generalno i ono što je naša ideja danas jeste da se posebno osvrnemo na kanale prodaje, trenutne kanale prodaje proizvođača hrane i pre svega da li možemo da pričamo o online prodaji kao, da kažemo, rastućem kanalu prodaje hrane i da li će zapravo to postati trend. Ono što bih vas prvo pitao jeste, s obzirom da nam dolazite iz sektora trgovine Privredne komore Srbije, kakvo je stanje u trgovini hrane danas u Srbiji? Da li imamo neke informacije o online prodaji, da li imamo neke informacije šta se dešava u retail sistemima i generalno po nekim ostalim maloprodajnim objektima koji su možda zatvoreni, možda i ne. Izvolite. Hvala. Mi smo od prve nedelje marta, kada je krenula da se dešava kriza i na našoj teritoriji, zahvaljujući pre svega dobroj organizaciji i koordinaciji sa trgovcima, uspeli negde da stabilizujemo lanac snabdevanja, da nam se ne desi ono što smo mogli da vidimo u većini zapadnih zemalja. I negde u toj prvoj nedelji taj udar nije bio toliki, sem u organizacionom smislu, pogotovo kada govorimo o proizvodima koje uvozimo. Kada govorimo o domaćim proizvodima, ono što jeste sreća naša i što mi se trudimo da ponavljamo što češće, to je činjenica da više od 80% prehrambenih proizvoda na policama trgovaca u Srbiji, bez obzira da li su oni srpski ili internacionalni lanci, jesu proizvodi domaćeg porekla. I to je jedan od razloga zašto smo imali stabilnu situaciju, čak i u tom vikendu 14. i 15. marta, kada smo imali ubedljivo najveću tražnju od izbijanja pandemije, koja je išla po nekim kategorijama proizvoda i 300-400%. Pre svega govorimo o nekoj grupi 23 proizvoda koje mi svakodnevno pratimo, jer se radi o proizvodima koji su osnovne životne namirnice i proizvodi neophodni za snabdevanje stanovništva. Onda smo unutar tih kategorija proizvoda krenuli da radimo i neku dublju analitiku da bismo videli upravo kakva je pozicija malih, srednjih i velikih proizvođača, kako lanac snabdevanja u suštini funkcioniše i uspeli da stabilizujemo. Tako da je u vikendima 21. 22. marta i tamo 28. 29. ovaj vikend koji kao i ovaj vikend iza nas, mi imamo taj značajan pad i stabilizaciju. Međutim, kada gledamo dan za dan u odnosu na, uslovno rečeno, normalne okolnosti, prošlogodišnji mart mesec,
mi ćemo videti da je tražnja izuzetno visoka. Nama je tog 14. i 15. marta tražnja za prehrambenim proizvodima pretekla čak i one pikove pred novogodišnje praznike kada je tražnja u trgovini, ne samo u Srbiji, već svuda, najveća. Svakako da ovaj deo je pod najvećim pritiskom. Kada govorimo o online-u, mi imamo ogroman rast. Taj rast jeste, kao što ste vi naveli, 100, 200, 300%. Međutim, ako ste vi imali činjenicu da neko ima 150 porudžbina nedeljno i kada vi vidite onda da taj rast jeste 200%, tu ne možemo govoriti o nekoj igri velikih brojeva. Svakako da smo mi sami po sebi imali veoma male kapacitete online prodaje u smislu organizovanja iste. Veliki sistemi, kada govorimo na primjer o Delezu, Mercatoru, Univer Exportu, koji na teritoriji Beograda su imali negde najrazvijeniju online prodaju iz offline-a ka online-u, su imali nedeljni kapacitet od 150 dostava. Taj kapacitet nije se u mnogome povećao. On se promenio u smislu razvijanja saradnje sa kurirskim službama i onim sistemima koji su već definisali svoju platformu kao delivery sistemi. Mi smo sa njima od prvog dana uspostavili određeni paket saradnje koji omogućuje njima i ubrzane dobijanje dozvola i tako dalje, s obzirom da imamo i ograničenje kretanja ljudi, i omogućili da njihove kapacitete optimizujemo. Ono što jeste ključni problem, kao što ste vi rekli, ono što smo mi videli, veliki broj malih i srednjih proizvođača, pogotovo u ovom specialty food segmentu, je zavisio u dobroj meri od Horeke i nije u mnogome radio na razvoju svojih online kanala. I upravo ova kriza jeste, ne treba da je posmatramo kao nuždu za razvijanje isti, već kao što ste rekli, ukoliko vi radite u tom segmentu, vama su važne su vam dve tačke. Prva tačka da vi omogućite sebi, ta tačka je tradicionalni retail, da vi omogućite taj prvi kontakt potrošaču sa vašim proizvodom, jer često kod nas taj segment ne funkcioniše. I da onda paralelno sa tim razvijate online prodaju. Zašto? Zato što je ona za vas mnogo jeftinija i efikasnija. Kada pogledamo u realnim okolnostima i rokove plaćanja i sve one izazove koje imamo u svakodnevnoj trgovini na našoj teritoriji, vi ćete videti da za malog proizvođača je mnogo veća šansa da on pametno optimizuje niše sa kojima komunicira i za koje prodaje. Ovde bih dodao komentar na to da li specialty food proizvođači, da kažemo mali proizvođači, uopšte imaju prilike, odnosno da li mogu da uđu u retail. Mnogi od njih će reći da su troškovi ulistavanja njima neizdrživi, da ne mogu to da podnesu, onda se okreću alternativnim vidovima prodaje po zdravim hranama, po specijalizovanim prodavnicama i što vi kažete, najisplativiji način, odnosno najjeftiniji način jeste online prodaja. Kako pomoći malim proizvođačima da uđu u retail? Da li retail sistemi u ovim teškim vremenima treba da spuste gard, treba da naprave niži prag, da kažem, tolerancije za ulaz, odnosno da li ti troškovi ulistavanja malih proizvođača treba da se smanje generalno ili je to trenutak za ovo? Da li treba da postoji neka vrsta solidarnosti od retail sistema da se pomogne proizvođačima, malim proizvođačima koji su uskraćeni za mnoge kanale prodaje trenutno u ovoj situaciji? Svakako da treba i to je nešto što smo mi sa njima od prvog trenutka radili, da prosto svesni ograničenja kapaciteta svakog proizvođača, pa i velikih proizvođača, da oni moraju da komuniciraju, okrenu se ka malim proizvođačima. Posebno tamo gde smo imali mogućnost da organizujemo substituciju nekih visokokvalitetnih uvoznih proizvoda, kada govorimo o nekim specijalnim namazima, džemovima i tako dalje. Ono što je s druge strane važno da znamo, polica je ograničen resurs i kao takvu je treba posmatrati. Otvorili bi skroz drugu temu upravljanja kategorijom proizvoda koja je na srpskom tržištu nedovoljno razvijena i koja je veći problem nego sami nekomercijalni uslovi
ulistavanje u smislu i listing fee-a i promocije, marketinga i svih onih troškova koje trgovci zaračunavaju. Ovde je mnogo važnije da mi napravimo ceo kanal snabdevanja efikasnijim i to je ono što je problem malih proizvođača. Oni bi svi, i to je naše iskustvo kada razgovaramo, mi dnevno dobijemo, ne samo ovo vreme krize, već inače dobijemo hiljade mailova sa željom da svi uđu u velike sisteme. I onda kada postavite pitanje kapaciteta bilo koga od njih, vi shvatite da oni nemaju kapaciteta ni za inicijalno punjenje u jednom lancu, kamoli da vi idete u više. Zbog toga je važno razvijati specijalne projekte koje smo mi razvijali sa nekim trgovinskim lancima. Na kraju imamo i projekat Najbolji iz Srbije koji mi radimo, pa da onda dobitnici te nagrade negde mi pregovaramo sa trgovinskim lancima u njihovo ime da ih listamo. Imali smo ovaj program koji smo radili zajedno sa vama. Pokrenuli smo jednu kampanju čija realizacija je trebalo da počne upravo 14. marta, to je program Spakovano, gde je negde komora trebalo da omogući u 8 gradova konkurse i brendiranje za novih 8 proizvoda koji imaju šansu upravo i da im omogući poziciju na polici. Imali smo dobre projekte kao što su ih imali Deleuze i Mercator i Univer i Gomex, posebno DTL, gde su oni bez ikakvih troškova ulistavali određene proizvođače. Ja bi prosto apelovao negde na male proizvođače da prvo pogledaju ko je taj retail koji postoji u njihovom okruženju. Mi recimo imamo domaći trgovinski lanac koji je DTL, koji je asocijacija 13 regionalnih trgovaca. I oni po broju objekata su ubedljivo najveći na teritoriji Republike Srbije, pritom nemaju objekte u Beogradu i Novom Sadu. S druge strane, ako pogledate, na primjer, jednu njihovu članicu u Europrom iz Valjeva, vi ćete videti da 25% njegovog ukupnog prihoda dolazi upravo od lokalnih i regionalnih mikro i malih proizvođača i da su oni razvili sistem kontrole kvaliteta takav da zajedno rade na razvoju brenda i to jeste neki model koji bi mi trebalo u većoj meri da razvijemo. To je model koji bi mi mogli da prepišemo od jedne Italije koja ubedljivo je najstabilnija zemlja kada govorimo o toj saradnji unutar lanca snabdevanja od njive do trpeze, to jest negde regionalnog povezivanja malih mikro proizvođača sa trgovinskim lancima. Kod nas, nažalost, imate tu percepciju da je vama odmah mesto u Deleuze i Mercatoru, a onda kada izađete sa ovim brojevima da taj DTL je, na primjer, po ukupnom prometu, u novčanoj vrednosti prometa, negde treći u našoj zemlji, svega, pazite, ima za 50% manji promet od Deleza, a pritom nema ni jedan objekat u Beogradu, Deleza ih ima skoro 200. I oni veoma dobro sarađuju sa malim proizvođačima. Isti je primer sa Gomexom i Univerom, Gomex pogotovo koji je uvek spreman da podrži raznorazne male proizvođače. I to jeste jedan segment da bi napravili taj prvi kontakt sa potrošačima. Međutim, pogotovo ukoliko ste vi u segmentu visoko kvalitetne hrane, vaše tržište je ograničeno. To je najbolji primer vam je kozji sir, koji kod nas kao proizvod se razvija u poslednje vreme. I onda kada razgovarate sa našim proizvođačima kozijeg sira, vi ćete videti da je njima Horeka jedan od ključnih kanala. Oni koji su uspeli da uđu u retail su brzo shvatili da je to ukupno tržište, ukupan broj potrošača koji imaju interesovanje i koji negde naginju ka tom proizvodu manje od 100.000. I ako vi sad uzmete da je na teritoriji cele Republike Srbije ukupan broj potrošača oko 100.000, vi ćete shvatiti da je vama mnogo jeftinije da uspete da napravite direktne kanale prodaje ka njima, a to je upravo online. Da vama klasični retail služi isključivo kao mesto promocije, ne mesto prodaje. I u tom smislu ga treba posmatrati. Kada mi razgovaramo sa trgovcima i malim proizvođačima zajedno, a često organizujemo i dane dobavljača i te susrete, ono na čemu mi insistiramo, to je da u tom paketu saradnje obavezno bude takozvana promocija na mestu prodaje, to je organizovanje tih tasting šova kako bi potrošači mogli da se upoznaju sa samim proizvodom i negde kako bi se razvijala cela niša. A s druge strane, mi u ovom trenutku
smo evo i sa Ministarstvom poljoprivrede aktivno radili na razvijanju ove platforme kada govorimo o primarnim proizvođačima i poljoprivredi, jer i kod njih je veliki izazov. Nažalost, zbog ograničenog radnog vremena, ograničenih kapaciteta u smislu logistike, nama je jako teško da mi sada sve ono što je funkcionisalo kroz Horeku i neke druge kanale slijemo u klasični retail. Prosto to je logistički veoma komplikovana operacija, ali u nekoj meri mi uspevamo i realizujemo. Zbog toga nam je veoma važna ova statistika koju svakodnevno radimo sa trgovcima. Jasno, Žarko, izvinjam se, hvala vam na novom odličnom odgovoru na temu retaila. Sada bih samo, pošto s obzirom da probijamo malo termin, uveo bih i Dejana Ranđića da preuzme. Još jednom hvala vam. Evo i mene, Žarko, hvala ti, sjajan uvod. Siguran sam da bi sa korisnim savjetima i korisnim pregledom mogao još dugo da nam daješ te nekakve uvide, ali i siguran sam da ćemo ovo nastaviti na nekoj od sledećih konferencija. Molim te, ako mogu, samo da zatražimo od tebe vrlo kratko nekakva 2 poenta. Prvi point, da li postoji mogućnost u nekom narednom periodu podrške malih proizvođača za nekakav agregirani e-shop, odnosno e-commerce rešenje koje bi obuhvatilo sve njih, ili pak za podršku nekoj od postojećih platformi. I druga stvar, potpuno nam je jasna i slažemo se sa ovom problematikom koju si naveo vezano za ulistavanje kod retailera, bez obzira da li su veliki međunarodni ili domaći. Pitanje za tebe, da li bi ta procedura bila jednostavnija ukoliko bi ti proizvođači nastupili u grupi proizvođača, da li samostalno ili preko nekakvog distributera koji bi se profilisao kao distributer za te proizvođače. Samo ako mogu kratko, pošto moramo da pređemo na panel. Veoma kratko, odgovor na drugo pitanje da, i to je nešto što smo i mi pokušavali, svakako da tamo gde ne radi se o međusobnoj konkurenciji, već gde o proizvodima koji se mogu međusobno slagati i koji su srodni, da bi bilo bolje da nastupaju zajedno, pogotovo ako su geografski bliski, jer u tom smislu bi njihovi troškovi bili mnogo niži. Verujem da bi bilo mnogo efikasnije da se investira i razvija u online platformu koja bi bila samo takva, znači ne da mi vršimo pritisak na postojeće retailere da oni razvijaju, ili oni su već razvili svoje kanale, ali njima to nikad neće biti primarni fokus. I upravo zbog toga smo mi prilikom izrade zakona o trgovini i zakona o elektronskoj trgovini insistirali na mogućnosti podsticaja od strane države za takve platforme, jer nažalost trgovina kao most između proizvođača i potrošača nikad ni u jednom programu nije bila subvencionisana za bilo šta. I to je ozbiljan problem i zbog toga smo mi tražili takvu formulaciju u zakonu i sada imamo i pretpostavke da insistiramo da se u državnim budžetima nađu sredstva i za unapređenje, promociju i subvenciju takvim kanalima prodaje. Žarko, za kraj, čuli smo puno o merama, nećemo sada pričati o njima, pričat ćemo nekog sledećeg puta, i sve mere koje su najavljene kao mere za lakši prolazak kroz ovu krizu se odnose na direktnu podršku prema proizvođačima. Da li iz ugla Privredne komore možeš očekivati, ne kažem ni da najavljuješ, niti bilo šta, da li misliš da je za očekivati da ćemo u nekoj drugoj polovini godine imati nekakve podsticajne mere, odnosno podrške koje će se baviti osnaživanjem grupa proizvođača, to jest koje neće biti usmerene pojedinačno na proizvođače, već dajem primer na nekakvo podizanje određenih platformi, određenih vrsta edukacija itd., jer sve nam govori da nam je i tako nešto jako potrebno i da ima puno stvari, odnosno tema na kojima ćemo morati raditi, unaprediti ih, a koje neće moći svako za sebe da uradi samostalno. Verujem da ove mere koje su sada rađene i naši kolege aktivno učestvuju u njima i zbog toga smo insistirali da se oformi implementacioni tim kako bi se svaka od mera operacionalizovala. Verujem da su ove trenutne mere samo početno gašenje požara i hiruški rez.
kako bi se pacijent spasio, a da posle toga u postoperativnom procesu se očekuju mere koje će omogućiti brži oporavak. Jedna od njih jeste i podrška takvim platformama. Mi smo videli u ovoj krizi upravo koje su slabe tačke. Ako je zbog nečega ova kriza dobra, to je zbog toga što vam daje nedvosmisleno jasan uvid u svaku od pojedinačnih tačaka unutar privrede i unutar lanca snabdevanja i daje vam mogućnost da na osnovu tih analiza date konkretne predloge. S tim u vezi mi sa tradicionalnim retailom, ali i sa online platformama komuniciramo na dnevnom nivou i upravo sada već pričamo o tome koje bi mere mogle da budu mere podrške njima, da ukoliko opet dođemo u sličnu situaciju ili na kraju ukoliko imamo šansu da razvijemo tržište, da to uradimo. Super, hvala ti Žarko, upravo o tome i pričamo, odnosno kako da iz ovoga izađemo što spremniji, što pametniji. Hvala ti još jedanput, Miloše, da bi bili u tempu, pozivam te da nam uključiš paneliste. Ovo će biti jedan specifičan panel, između ostalog, zato što nas ima sa mnom 5, pa ćemo morati da se dobro koordiniramo. Panelisti su nam, redosled nije važan, Marija Slović koja nam dolazi ona vodi radnju domaćini koja ima sve više i više rastući online shop, potom Maja Marković koja nam dolazi iz Mercatora, odnosno za one koji ne znaju Mercator, to je i Mercator i Ideja i Roda, potom tu nam je i Ivan Minić koji je, ako mogu tako da kažem, sada već bi mogli da kažemo neko ko je pionir, odnosno nekog sa dugim iskustvom i preduzetništva i generalno i kao preduzetnik i kao neko ko je puno radio i na edukaciji preduzetnika. I na kraju naša draga koleginica Ksenija Perčić koja dolazi iz Granuma. Tema nam je, da li se svi vidimo? Vidimo se, dobro. Tema nam je ovaj sada, tako da kažem, kritičan period, kako se snalazimo u njemu, ali ono što je još važnije, kako ćemo izaći iz njega i šta ćemo naučiti nakon toga. Prvo pitanje za tebe, Majo. Mercator već ima online shop, odnosno e-commerce platformu. Jasno nam je da kao veliki sistem vi ste se verovatno teže prilagođavali u podizanju kapaciteta za značajniji, ajde da kažemo, promet kroz e-commerce platformu, pogotovo što ste bili vrlo na udaru i kroz svoja offline mesta, odnosno znamo da vaši ljudi u ovom periodu verovatno prolaze kroz jedan vrlo naporan period da bi obezbedili da sve funkcioniše, ali za tebe imam 2 pitanja i tebe ću zamoliti kao i sve da budete zaista što koncizniji. Žarko nam je s jedne strane dao brojne dobre informacije, ali nam je i pojeo dosta vremena. 2 pitanja za tebe, Majo. Svi strahuju od vas, kad kažem od vas, retailera, kako ćete postupati prema malim proizvođačima kada ova kriza izađe, zato što strahuju jer smatraju da vam je pozicija u tom odnosu sada još jača. Sa druge strane, to je prvo pitanje i drugo pitanje, šta ćete uraditi u narednom periodu na razvoju vaše online platforme, na povećanju kapaciteta, da li smatrate da se ovaj trend potražnje kroz online prodaju može nastaviti i kada kriza prođe i koliko će tu biti mesta za one za koje možda nema mesta na vašoj realnoj polici? Hvala Dene, hvala na pozivu da učestvujem na panelu. Što se tiče prvog pitanja, ja nažalost možda nisam baš prava adresa kao neko ko može dati konkretan odgovor na to pitanje. Mi na regionalnom nivou razmatramo tu situaciju, razmišljamo o tome na koji način pomoći trenutno i dominantno proizvođačima koji proizvode u domenu svežeg, zato što je to dosta ugroženo iz razloga što je sezona u jeku i nažalost ti proizvodi imaju vrlo ograničen rok trajanja, međutim još uvek nemamo neke konkretne korake. Ono što je sigurno jeste da u nekoj koordinaciji za Privrednom komorom Srbija i generalno mi na regionalnom nivou sa kolegama u Sloveniji razmatramo taj
plan i izaći ćemo sigurno sa nekim predlozima, ali nažalost trenutno nemam neku konkretnu informaciju koju bih mogla da podelim sa vama. Svesni smo izazova koji postoji i otvoreni smo ka tome da damo neke predloge rešenja. I sami ste rekli na početku, sistem je veliki, nažalost često nismo dovoljno fleksibilni i bilo koje nove vrste ulistavanja, novi dobavljači u našem slučaju nekad zahtevaju čak i za 2 meseca potrebnog vremena da bi se sve dovelo do police, a to je u ovom slučaju predug period da bismo delovali na tako dugačkom planu. Ja se nadam da ćemo izaći brzo sa nekim predlozima koji će biti jednostavniji i lakši za sve i da ćemo moći da pomognemo u tom segmentu, jer smo svesni uloge koju imamo u društvu i toga da je sigurno važan naš doprinos u tom segmentu. Što se tiče drugog pitanja, kao što ste rekli, naše radnje su značajno opterećene i u offline-u i u online-u. U online-u sama kupovina i broj nekih zainteresovanih potrošača, odnosno broj novoregistrovanih kupaca na online-u je čak i do 10 puta veći u odnosu na neki prosečni mesec. I dosta toga je promenjeno. Promenjena je i sama struktura korisnika koji su se sad razvili na gotovo sve demografske grupe, na manji više dobijamo da li bi mogli da vršimo dostavu kupljenih namirnica. Usko grlo celog tog procesa je nažalost logistika. Posebno kada je reč o dostavi hrane, mi moramo hranu dostavljati tako da zadovolji sve standarde toga da možete da dostavite i sveže meso, i sveže voće i povrće, i hemiju, i smrznuto, i sve drugo. I mnogo je važno da pored velike potražnje i želje da zadovoljimo potrebu potrošača za mnogo većom potražnjom nego inače zadovoljimo sve standarde koji su i ranije postojali, a na koje su naši potrošači navikli. Mi hranu u online-u dostavljamo u specijalnim kamionima koji imaju 2 toplotna režima na minus 20 stepeni i na plus 5, tako da svi načini i uslovi dostave budu u potpunosti ispunjeni. Kao neki od vidova proširenja kapaciteta, trenutno smo od početka cele krize razvijeli projekat koji podrazumeva da potrošači namirnice poručene online mogu da preuzmu u našim radnjama u Beogradu i Novom Sadu. Imamo u planu da to proširimo na još 30 gradova u Srbiji i aktivno radimo na tome, tako da očekujemo da će se to isto tako brzo desiti. I kao što je pomenuo i Žarko, u pregovorima smo i sa različitim kompanijama koje inače vrše uslugu dostave, da probamo da iskoristimo i neke njihove kapacitete, tako da to zadovolji standarde. Jasno. Majo, pitanje za tebe, pošto bih da dam šansu drugima, samo kratko. Razumeću ukoliko nemaš preciznu informaciju, da li je category management istovetan za, kada je u pitanju vaš sistem, da li category management postupa na isti način prema proizvođačima kada je u pitanju online prodaja kao i kada je... Nažalost, ne čujem vas. Da li me sada čujete? Da, sada vas čujem. Kada je u pitanju category management ili famozno i čuveno ulistavanje, da li je ista procedura ulistavanja u vaš sistem i za online policu kao i za offline? Mi suštinski nemamo online policu. Mi naše artikle koje kupci poruče online i koje mi dostavljamo, sakupljamo u Mercator hipermarketu u Beogradu i Novom Sadu. Tako da asortiman online je suštinski istovetan asortimanu Mercator. Ok, dobar point. Možda bi trebali da razgovaramo sa retailerima, a vi prenesite sugestiju odavde da je možda vreme da ne mora biti istovetan asortiman i da ne mora proizvođač biti ulistan u Mercator za offline prodaju da bi bio prisutan na online-u. Jasno, mislim, to zahteva neke druge logističke izazove, ali ok, razumem point. Ali razmišljamo o tome. Ivane, ti vodiš jedan online shop, izvini ukoliko nije pravi izraz, ali kolokvijalno, znači, i snadbevaš naše tržište jednim jako širokim asortimanom proizvoda, od fresha do specialty food, ali tako? Trenutno nam se javljaš iz Amerike, što govori o još jednoj stvari, koliko je ovu vrstu biznisa moguće voditi i sa nekoliko hiljada kilometara ili ti milja udaljenosti. Nije ti bila namera da ostaneš tamo, ali si tamo i uspešno funkcionišeš. Daj mi, ako mogu da te zamolim takođe za jedan brzi insight, kako je kretanje prodaje u ovom periodu krize i ono što je još važnije, a znam da ti to umeš i znam da ti to možeš, ako možeš ispod haube da nam objasniš šta sve znači imati online prodaju, pošto
možda smo skloni da pojednostavimo i da pomislimo da je to samo u pitanju nekakva e-commerce platforma koju napunite, ali pretpostavljam da ispod haube se nalazi mnogo nekih drugih pitanja kao što su procesiranje plaćanja, logistika, delivery i tako dalje. Ja samo moram za početak da napravim jednu malu korekciju. Ja jesam partner u mojapijaca.rs, ali ja ne vodim operativno taj biznis. Taj biznis operativno vodi naš dragi kolega i prijatelj Veljko Miletić i on je u suštini zaslužan za to što su stotine, ali bukvalno stotine i stotine korisnika dobili porudžbine u prethodnih, da kažem, 15 dana ovog celog haosa. Hvala ti na sugestiji, ali zvali smo te i zbog moje pijace, ali sa druge strane i zbog tog iskustva na e-commerce. Mi smo u svakodnevnoj vezi i svakodnevno rešavamo razne vrste problema, da kažem, postoje 3 partnera u firmi i svako se bavi svojim delom posla, s tim da se međusobno savetujemo oko svega. Ono što mnogi ljudi ne znaju, to je da moja pijaca postoji već 4 godine i nije napravljena kao nekakav, da kažeš, projekat koji, eto, probali smo pa šta bude biće. Odnosno, kako to obično postavlja IT ekipa, ja sam deo te neke priče već 20 godina, napravimo sajt i onda se sve samo desi. Nama je bilo jasno od starta da to ne funkcioniše baš tako. I u vreme kad smo počeli, bilo je dosta projekata koji su na sličan način, da kažemo, okupili, napravili, formirali ponudu koja je bila vrlo slična, ali nije imala zaokružen proces od početka do kraja. Svi oni su uvek isključivo failovali na tome onom ostalom što se dešava nakon što neko isklikće nešto na nekom shopu. I dan danas, gomila ovih nekih inicijativa koja se pojavila u prethodnih 10 dana, kako su pijace zatvorene, razni portali, a ima ih bar 10 da sam ih ja video, gde se izlistavaju ponude, kontakti ljudi i tako dalje. Sve je to super, ali to ne funkcioniše tako. I svi su oni negde u nekom trenutku došli do zaključka, sve je super, ljudi se prijavljuju, ima mnogo poseta, svi su zadovoljni, samo imamo problem sa dostavom. Samo toliko. To je prilično ozbiljan problem. I nama je u suštini, da kažem, u ovom periodu kada postoji drastično povećana potražnja, naravno najveći problem rešiti to sa strane dobavljača, rešiti to sa strane pripreme, rešiti to sa strane isporuke dalje. Zato mi negde limitiramo broj porudžbina koje možemo da realizujemo, jer pričamo o nečemu što je i u normalnim okolnostima veoma važno, a sada je od esencijalnog značaja za sve one koji nešto naručuju. Mislim, mi ako ne isporučimo, ti ljudi nemaju baš neku alternativu u ovom trenutku. Tako da, izazovi su jako veliki, izazovi su samo, da kažem, pojačani celokupnim stanjem trenutnim, ali su vrlo slični onome što se dešava od samog početka. A to je da, mislim da mali, a većina proizvođača sa kojima sarađujemo, bilo da su u pitanju poljoprivrednih proizvođača ili prehrambeni proizvođači koji prave nekakve prerađevine, oni baš nisu spremni za bilo kakvu agilnu vrstu saradnje. Oni nisu spremni da, ako je kod nas poručivanje funkcioniše danas za sutra, da mi njima danas pošaljemo šta oni treba da nam isporuče i da se to zapravo desi. Sad mi to rešavamo na neke svoje načine i uspevamo da se izborimo sa tim, ali to jeste zaista veliki problem. Ivane, pitanje za tebe. Trenutno nas gleda oko 200 ljudi. Pretpostavljam da je značajan broj njih su proizvođači. Pod pretpostavkom, a skoro sam siguran da će se to desiti nakon što si izgovorio ime svoje online platforme, dobit ćete veliki broj zahteva nekih proizvođača sa pitanjem da li mogu njihovi proizvodi da se nađu na vašoj platformi. Da li je, koliko je moguće brzo ulistavanje, izvinite na tom izrazu ulistavanje na online platformi u nekakvoj situaciji kada već postoji limitirana, ajde da kažemo, mogućnost trakcije, povećanja broja deliverija i tako dalje. Hajde da to podelimo na dve stvari. Prva stvar su proizvođači, da kažem, poljoprivredni proizvođači koji imaju sveže voće, povrće i ostalo.
mogu da se jave, sasvim je okej da se jave, mi već imamo jako puno njih sa kojima sarađujemo, mogu da pišu na info@mojapijaca.rs, ali suština je da ćemo mi njih aktivirati ukoliko nam budu potrebni. Zašto to kažem? Pa zato što već imamo partnere sa kojima sarađujemo i naravno da su nam oni prioritet u ovom celom periodu. Jasno. Ono što mi radimo sa ponudom kod nas na sajtu je da, iako većinu stvari, osim onoga što prosto mora iz uvoza da se uzima kao što je južno voće i slične stvari, za većinu ostalih stvari pokušavamo da radimo sa malim proizvođačima lokalnim. Ali recimo ne nudimo tu mogućnost da na našem sajtu bude izlistano poreklo i sve ostale stvari. Iz kog razloga? Pa vrlo jednostavnog razloga. To je što svi ti mali proizvođači imaju vrlo limitirane kapacitete. Vrlo su problematični ponekada za isporuku. I mi uvijek moramo da nađemo barem jedan, jer kao pravi IT-evci, barem jedan, a najbolje 2 backupa, za slučaj da nešto tu ne prođe kako treba. I onda prosto ne želimo da idemo sa pričom, obećali smo nekome da će dobiti, ne znam, leskovačke paprike, a neće dobiti leskovačke paprike jer dobavljač ne može da ih isporuči, ali mi moramo da ih isporučimo sutra pa ćemo naći najbolje moguće rešenje u tom trenutku. Tako je što se toga tiče. Što se tiče onih koji imaju, da kažemo, gotove formirane proizvode, kao što su neke prerađevine, namaze i slične stvari, mogu da se jave, mogu relativno brzo da budu ulistani, ali tu naravno ostaje pitanje koliko je to ljudima zapravo interesantno. Ono što se nama pokazalo je da ima prodaje takvih proizvoda, dakle oni nisu neki sad ogroman procenat, ali zbog njihove cene, da kažemo u komadima nisu ogroman procenat, ali zbog njihove cene jesu interesantni i nama za ulistavanje, pa neke to i 10 teglica dnevno nečega, okej, to je sasvim... Hvala ti, Ivane. Ksenija, pitanje za tebe. Vrlo ste, ako smem tako da kažem, karakteristični u sledećem. Ulistani ste u velike lance. Radite to preko distributera. Sa druge strane, imate online prodaju za koju, koliko znam, ona takođe sada beleži nego beleži rast u ovom periodu. Tvoj pogled iz ugla kompanije Granum, znači iz ugla brenda Granum, znači na tu vrstu diversifikacije prodajnih kanala koji ste napravili. Šta se dešava u ovom periodu? Da li ćete možda biti prisutni na nekim drugim online platformama koje nisu samo vaše, ako već jeste, kakve to rezultate daje? Znači, zanima nas koliko smatrate da vam je ta diversifikacija prodaje i naročito, ako mogu da te zamolim i na ovaj ugao, kroz retail preko distributera, koliko on sada daje, ne daje rezultate, obzirom da se spadate u tu kategoriju visoko kvalitetnih proizvoda koji bi neko mogao u ovom periodu proglasiti za luksuz, takođe tvoj ugao, kako ide prodaja, da li prodaja je stabilna, da li raste, da li pada? Dobar dan i hvala vam na pozivu. Ovako, pa prvo, da, prodaja apsolutno raste i u retailu i na online našem web shopu. Što se tiče retaila, da, radimo ga preko našeg distributera i u martu mesecu je prodaja skočila za oko 20%. Isto tako nam je online prodaja u martu mesecu skočila za 32%. Mi, inače, naš web shop imamo odnosno aktivirali smo ga ozbiljnije, da kažem, od 2016. godine i na njemu konstantno radimo. Ono što je gospodin Malinović pomenuo, ja se s tim potpuno slažem da jesu retaileri bitni u tom nekom smislu da ipak kupac može prvo u retailu da proba proizvod, kupi ga jednom, 2 put, vidi ga tamo i onda krene da poručuje online. I mislim da je to veoma značajno. Znači, miks je jako važan. Ja apsolutno mislim da je miks jako. Mislim da se razumemo, nama i dalje retail beleži značajno veće promete nego online. Inače, nama je u 2019. Online prodaja 10% od našeg ukupnog prometa, a sad onda ipak je to nije zanemarljiv iznos, obzirom da smo mi prisutni i u svim retailerima. Tako da mislim da je jedno i drugo bitno. Mi svakako radimo na razvoju naše online prodaje. Kažem, 2016. započeli smo
uradili smo potpuni redizajn sajta i napravili novi sajt sa web shopom. Nakon toga smo već 2017. uveli loyalty program na našem web shopu, što se pokazalo kao jako dobro. Mi imamo preko 6000 loyalty članova na našem sajtu. Kako izgleda distribucija, odnosno taj logistički deo kada je u pitanju vaš online shop? Radite samostalno? Samostalno. U stvari, izvinjavam se, u smislu radimo sa kurirskom službom. Znači mi samostalno primamo porudžbine, pripremamo i kurirska služba ih dostavlja kupcima. I tada to funkcioniše normalno. Da li smatrate u ovom periodu, da li smatrate da je, ok, s jedne strane znamo da je vaš asortiman širok, dakle niste proizvođač koji izlazi na tržište sa 5, 6 ili 8 proizvoda, već sa jednom širom lepezom. Opet sa druge strane to jeste jedan vrlo definisan segment. Da li smatrate da bi vam u ovom trenutku bila možda zgodnija situacija ukoliko bi bili bandlovani i nastupili zajedno sa nekim, ili smatrate da je sa aspekta distribucije, logistike, cene u kojoj učestvuje taj trošak dostave, da je adekvatan čak i ukoliko se sami? Da, pa mi inače proizvodimo preko 50 proizvoda, tako da imamo veliki broj proizvoda i svi su naravno dostupni na našem sajtu. I samo ću se vratiti na ono prethodno pitanje, pitali ste me da li smo zainteresovani da se naši proizvodi nađu na nekim drugim web shopovima. Odgovor je da jesmo, apsolutno. Za sada, osim to što smo na Merka, odnosno Idejnom web shopu ili Delezeom kao standardni dobavljači njihovi prisutni, nismo na nekim drugim web shopovima, ali da, jesmo zainteresovani i u narednom periodu ćemo raditi i na tome da budemo prisutni i na drugim shopovima. Što se tiče, u ovom trenutku na našem sajtu nismo zainteresovani da plasiramo još neke druge brendove, pošto taj sajt, naš sajt je generalno formiran i da priča našu brand priču i usput je i, da kažemo, ima taj e-commerce deo, odnosno web shop. Tako da na našem sajtu isključivo prodajemo granu proizvoda. U redu. Marija, došlo i tvojih 5 minuta. Istovremeno offline i online prodaja, to je priča domaćina, je li tako? Dakle, i posjedujete fizičko mesto prodaje za koje ne znam da li u ovom trenutku ovih vanrednih okolnosti funkcioniše, ali ispostavilo se da se isplatilo to što ste pored offline kanala imali, praktično ulagali ste u tu online prodaju. Ako smem tako da kažem, slično pitanje kao za Ivana, kako izgleda ovih 3 ili 4 nedelje, kakav vam je odnos prema novim potencijalnim partnerima koji mogu ponuditi proizvode, kako rešavate logističke probleme i na kraju šta je nekakav tvoj savet malim proizvođačima koji u velikoj meri su imali takozvanu online prodaju, ali zapravo to je bilo online poručivanje. Dakle, imamo iskustva i komunikaciju sa velikim brojem malih proizvođača koji su do sada imali kao jedini kanal prodaje praktično taj direktan kontakt koji je bila neko Facebook ili Instagram poručivanje, dakle online poručivanje koje se onda završavalo u jednom offline kanalu tako što bi na određenu adresu nosili i preuzimali novac i tako dalje. Šta je vaš ugao i sagledavanje cele te priče? Pa ovako, zdravo svima, ja ću sad morati kod naš predsjednik kažem pitanje po pitanje, pošto sad sve što ste vi tu mene pitali, ja ću morati da vodim i beleške. Sad si me već tako da to 5 po 5 minuta, teško da će moći da sve stane. Samo nemoj da počneš da vičeš, molim te. Evo, trudit ću se. Šalom na stranu, ja, pored toga što sam predstavnik prodavaca, ja sam prvo i na prvom mestu proizvođač. Znači, mi imamo jednu malu proizvodnju na Padinama Ovčara i tamo proizvodimo sir i kajmak. Znači, mali, tradicionalni, seoski proizvođač koji sticajem okolnosti ima malo više znanja i malo više, da kažem, spretnosti da izađe na online platformu. Šta bih vam rekla?
ko danas nije hteo ili nije znao ili nije mogao ili iz bilo kog razloga nije na internetu, taj je stvarno ovu priliku propustio. To ne znači da neće doći neka nova prilika. Mislim, iz neke moje porodične priče u kojoj živim 30 godina preduzetništva, u ovoj Srbijici, ja sad ne znam kako je u svetu, ali u ovoj Srbijici stalno ide se kriza, blagostanje, kriza, mirno doba. Znači, ako je neko naučio da funkcioniše u krizi, to smo mi. Ja verujem da će naša privreda u odnosu na celo okruženje da se najbolje oporavi, jer prosto mi imamo to iskustvo da plivamo kao vidre kad je krizna situacija. Ono što naravno nas prati u ovom kriznom periodu, to je boom online shopa. Ali hoću da vam kažem da kao Miniće u svaku reč potpisujem. Znači, naša online radnja je nastala 2016. godine, kada je nastala i naša prva radnja u Beogradu u Cara Dušana. I to traje 4 godine razvoj toga. I prodaja hrane preko interneta vam je živa muka. Mislim, i to nije samo u Srbiji, to je generalno globalna stvar u svetu. Zašto? Zato što ljudi su na hranu posebno osetljivi, hoće da je pomirišu, da je dodirnu, da je probaju i vrlo će se teško odlučiti da probaju nešto preko interneta, sem kad je ovako, kad je praktično kanal snabdevanja apsolutno sužen isključivo na retail. Nema više restorana, nema vrtića, nema kafana, ne, nego sad svi spremaju 3 do 5 ručkova u kući i to je jedini razlog zašto je retail došao do ove ekspanzije, ne opet kod nas, nego globalno je svuda tako. I sad, kad imate takvu jednu neplanirani rast, svuda mora nastati haos. Mislim, kad vi pogledate, bez obzira što su veliki sistemi, veliki retail sistemi su takođe u haosu. Treba se prilagoditi na taj, ne znam koliko procenata visok rast. Tako i mi u online-u. Ali jedna lepa prednost biti mali je što se čas posla reorganizujete, što uspete da, mislim, posebno ja volim da funkcionišem u haotičnom okruženju. Mi smo dodatno zaposlili 3 nova dostavljača, organizovali posebno mesto za pripremu porudžbena, brzo iskomunicirali sa našim malim ostalim dobavljačima, iskoristili sva naša vozila koja mi imamo u našoj proizvodnji da se rastonemo po Srbiji, da pokupimo robu da bi imali dovoljno da odgovorimo na sve zahteve. I u tom nekom, da kažem, haosu mi smo uspeli da se u ove 2 nedelje prilagodimo. To bi bio neki onako najbrži mogući odgovor na celu ovu priču. Znači, ko nije sad na internetu, taj je priliku propustio, uspeće da se negde nakači na taj voz u toku ovih vremena, koliko ova kriza bude trajala. Ono što treba da svih nas veliki napor bude da kad se sve ovo završi, online nastavi da živi, prevashodno mislim prodaja hrane online. I tu posebno svi učesnici u prodaji imamo veliki značaj, jer taj user experience ili zadovoljstvo kupaca hranom koju kupa preko interneta mora da bude veće nego da je on sam otišao pa kupio i izabrao. Sad tu svi moramo da budemo pošteni, vredni, radni i onako da dajemo preko svojih mogućnosti da bi na duže staze mogli da iskoristimo. Hvala ti, Marija, bila si skoro dobra kao naš predsjednik, ali nikada toliko dobra. Dobro, trudit ću se. Ivane, ajde malo da se nasmejemo u ovom problematičnom. Ivane, šta je tvoj savet čitavom skupu malih proizvođača koji nisu trenutno na nekakvim online policama, sa druge strane nisu dovoljno ulistani u tradicionalnoj prodaji ili kod majnih kolega ili kod nekih drugih retailera velikih, koji su, do duše, ajde da kažemo, u prethodnom periodu ulagali u svoj brend, bili prisutni kroz različite društvene mreže i tako dalje. Šta je tvoj blic savet za njihovu reorganizaciju u ovom periodu? Da li da se udružuju, da dižu zajedno online shop, da li da detektuju koji postojeći online shop je najbolje rešenje za njih, da li da razvijaju svoje samostalne kanale distribucije, da li da nastave sa online poručivanjem, ali ne više samostalno, da ne bi imali svako od njih posebnu svoju logistiku.
Znači, znam da je vrlo nezahvalno pitanje za davanje jednog saveta, ali daj makar pravac razmišljanja da otvorimo taj pravac, pa ćemo možda u nekoj narednoj sesiji nastaviti pričamo o tome. Mislim da vrlo zavisi od toga kakav je njihov proizvod, ali da neki generalni savet treba da bude da budu deo diskusije, da prate šta se dešava i da traže svoje mesto u toj celoj priči. Postoje, prosto za svakog od njih postoji neko mesto gde mogu da se uključe. Prošlo je 3 nedelje od kada je proglašeno vanredno stanje, odnosno sutra preko sutra će biti 3 nedelje. Pre 3 nedelje, da si me pitao za savet, ja bih rekao brace yourself, prepare for impact. Jer to je realno stanje stvari za većinu njih u ovom trenutku. Ono što bih samo dodao, jer mislim da smo pominjali više puta, ali da zapravo niko nije dao odgovor na to, ono što ja najiskrenije mislim da kad prođe sve ovo, da će prestati interesovanje. Mi nismo ljudi, ja sam dosta istraživanja na tu temu radio, jer mi nije bilo jasno kada smo pokrenuli pijacu zašto neke stvari funkcionišu odlično, neke stvari ne funkcionišu kako treba. Sam lepo uradio istraživanje kao pravi geek. Naši ljudi ne planiraju nabavke i sada moraju da ih planiraju, oni su prinuđeni da ih planiraju i to će da funkcioniše dok god budu morali da ih planiraju. Ali onog trenutka kad budu prestala ovakva situacija, vratit će se sve na staro. I mislim da će to biti prilično veliki problem. Sad, oni koji imaju specifične, skupe, interesantne zanatske proizvode, za njih to možda ne mora da bude previše važno. Jer će ljudi želeti da zadrže taj ukus i tražit će ga na neki način kroz sve moguće kanale. Ali za one kojima je ovo sada prilika da prežive ovaj period, ne bih se uljuljkivao u to da će stvari da se nastave na isti način. Zašto to kažem? Zato što ako sada razmišljaju da ulože sve što imaju, ono što kaže kod nas kako to obično bio prodaju kravu i sve što imaju uložu u nešto, ja ne bih uložio isključivo u online, zato što mislim da kada ovo prođe, ta investicija neće biti opravdana. Našao bih rešenje koje je jeftinije i jednostavnije i na taj način pokušao da bridžujem, znači na neki način premostim ovaj period i to je to. A ostatak novca koji je u nekakvoj rezervi bi čuvao u toj rezervi jer pitanje koliko će ovo stanje trajati. Cenim tvoj savjet i razumem određenu dozu skepticizma koja siguran sam dolazi pre svega na bazi iskustva koje imaš. Ali moram da pokušam da te challenge-ujem. Između ostalog, prelazak na nekakve nove navike, nove prakse, prepreka za njega su najčešće predrasude. Sada nužda nas tera da neke predrasude prevaziđemo i da napravimo taj nekakav prvi user experience koji možda može služiti i za prevazilaženju tih predrasuda, naravno sve pod uslovom da ovo sada stanje ne donese neku gomilu loših praksi koje će možda samo potvrditi te predrasude. Da li misliš da, iako se potpuno slažem da ovaj status potražnje ka online prodaji sigurno se neće zadržati, ali da ćemo, kada dođe do neke vrste stabilizacije, da ćemo ipak biti za 1 ili 2 koraka iznad onog stanja koje smo bili pre krize s aspekta prihvatljivosti online prodaje kao kanala od strane širokog tržišta? Apsolutno. Očekujem da rast koji će ostati nakon što se slegne ovaj sad talas, očekujem da će rast biti sigurno 25-30%, ali ako je sada on 10 puta, a vratit će se na 30%, prosto smatram da ljudi ne treba da sve svoje resurse stave u jednu korpu, jer vrlo lako može da se desi da to ne da na kraju rešenje koje treba. Evo jedan samo primer ovde iz Teksasa. Ovde radnje i dalje radi, u principu su dobro opremljene, ono čega nema su toalet papiri, ubrusi, alkohol i slične stvari. Ali u principu što se hrane tiče i toga ima apsolutno svega i mnogo je lepo i svaki dan jedemo biftek i angus i sve što tu treba od tih lepih stvari. Ali gledajući kako ljudi koriste recimo ovde delivery,
u velikom procentu slučajeva ljudi uopšte ne koriste mogućnost koju nudi veliki lanac, da li je to Walmart, Kroger, bilo šta od toga, već koriste eksterne aplikacije koje su subscription based, gde ti plaćaš pretplatu, ne znam, $100 godišnje i svaki put kada naručiš nešto preko određenog iznosa ti je besplatna dostava i iza tebe neki čovek koji nema nikakve veze sa tom radnjom ide u tu radnju, bira za tebe i donosi ti potpuno eksterni od samog sistema. I ti možeš da biraš kroz aplikaciju da li će da ti donese nešto iz Walmarta, da li će da ti donese nešto iz, ne znam, Office Depot-a ili nečeg slično. Jasno mi. Mislim da za takav servis postoji prostor. I znam da je bilo nekih pokušaja kod nas, evo i mislim da je Milan koji se javio malo pre s komentarom, jedan od njih koji je pokušao nešto tako da uradi. Mislim da će tu biti prostora, ali prosto kao i sa svim novotarijama i za to će biti potrebno vreme. Sigurno će biti rasta, sigurno će ostati nešto od svega ovoga, od ovog dobrog trenda, ali mislim da se loše navike koje imamo, a one se svode na to da generalno ne planiramo ništa, a samim tim i nabavku, da se to neće promeniti. Ok, hvala ti puno Ivane. Ksenija, samo moram da obzirom da postoje veliki broj pitanja koje se odnose i na nekakvu situaciju koja se tiče izvoza. Mislim da smo već dobro podcrtali neku vašu dobru poziciju diversifikacije kanala prodaje na domaćem tržištu. Međutim, ono što znamo, Suncokret je veliki proizvođač i značajno bazira svoju prodaju na nekakvom izvozu. Kakva je situacija po tom pitanju u ovom periodu? S jedne strane sa aspekta tražnje, a s druge strane sa aspekta problematike, logistike, života tih nekih drugih tržišta i tako dalje. Kakva je vaša situacija po tom pitanju u ovom trenutku? Ovako, ajde, prvo ću odgovoriti na ovo, da, pa u principu ne, nama izvoz nije, nama je primarno domaće tržište, nama izvoz takođe svega 12% ukupnog prometa. Pa nije malo. Pa dobro, nije, ok, da, nije malo, ali definitivno nismo se fokusirali na izvoz do sada i nismo se, da kažem, njime negde stvarno ozbiljno strateški bavili, eto tako mogu da kažem. To nam jeste plan i jeste nam plan negde za sledeću godinu da se mnogo ozbiljnije pozabavimo izvozom. On sada u principu funkcioniše nesmetano, odnosno imamo jednu problematiku, to je da je zabranjen izvoz suncokretovog ulja, pa samim tim i organskog suncokretovog ulja, a imamo evo sad 2 porudžbine na čekanju za taj artikal, tako da to sad pokušamo da rešimo s obzirom da smatramo da organsko ulje i nema potrebu zabraniti da se u ovom trenutku izvozi, ali kažem, on funkcioniše u principu nesmetano. Istina, malo je problem naći prevoznike u tom delu transporta, je sada otežano zbog vozača, da li mora da budu u karantinu, ne mora da budu u karantinu i ostale problematike. I eto, neke porudžbine već 3 nedelje su spremne i čekaju da se nađe kamion koji će ih, ne znam, imamo jednu za Holandiju koji će odvesti robu i tako dalje. Ali, kažem, sve ostalo manje više funkcioniše nesmetano. Ono što bi ja samo nadovezala, iako me niste to pitali, na Ivana, što se tiče budućnosti online-a, iz našeg iskustva definitivno mislim da nama promet na online-u raste iz godine u godinu i rastao je pre ove cele situacije, tako da mislim da će nastaviti tako da bude, ne samo na našem web shopu, nego generalno. Mislim da će se navike promeniti, ne drastično, znači to što Ivan rekao, ne da se ako je sad skočila prodaja za 200% pa će to da nastavi tim tempom, apsolutno ne, ali da će neki rast da bude i da je jako bitno šta vi na online shopu nudite, neke benefite koje možda ne postoje, kojih nema ako se vaši proizvodi kupuju u nekim drugim maloprodajama, da li to bio retail ili neke male prodavnice zdrave hrane ili šta već. Kod nas je to taj loyalty program koji se pokazao kao odličan. Evo sad, na primjer, kako je počelo ovo vanredno stanje, mi smo obezbedili svim kupcima da je besplatna poštarina. Znači, do daljnjeg, dok
ne prođe online, izvinjam se, dok ne prođe vanredno stanje, potpuno je besplatna poštarina za sve kupce na našem sajtu, tako da mislim da je samo bitno ponuditi neku tu dodatnu vrednost, odnosno nešto što će njima značiti. I ono što još samo želim da naglasim svim koji tek planiraju da se bave online prodajom, da je to isto, ima jako puno rada na online prodaji, jako puno ulaganja i vremena i novca da bi to stvarno funkcionisalo. To nije sad se otvori, ne znam, Facebook stranica i da će to sve tek tako lagano da funkcioniše. Hvala ti puno, Majo. Pitanje za tebe koje će biti i post kasnije i pitanje za Mariju, našeg predsednika, koja će imati šansu i da zatvori ovaj panel. Majo, do sada smo čuli da kako online shopovi, ali tako i proizvodi, da se tu pored samih proizvoda prodaje se i neka priča, tako? Znači, prodaje se neka lojalnost kupcu, neka povezanost, neka lojalnost kupaca koja je ostvarena na osnovu neke povezanosti, neke sama činjenica da su u pitanju neki visoko kvalitetni proizvodi itd. itd. Kod vas je u pitanju online shop koji služi porodičnoj nabavci i praktično pored nekog visoko kvalitetnog ili tradicionalnog proizvoda tu će se naći i Vim, i Mr. Proper, i toalet papir i tako dalje i tako dalje. I vi ste ta, ajde tako da kažem, ako nastavlja se razvija tržište, možemo predvidjeti da vi budete taj veliki online shop. Da li mislite da pored tog online shopa koji je online shop za jednu široku potrošačku korpu, kod vas kao što ste dali šansu ideji Organic kroz offline prodaju, da li misliš da postoji šansa u budućnosti da vidimo u okviru Mercatora, u okviru Mercator sistema i nekakav, po znacima navoda ili bez znaka navoda, specijalizovani online shop koji bi služio upravo grupi proizvoda sa pričom i koji bi bio možda online shop sa pričom? Sigurno. Mi smo inače dali šansu ideji Organic i u online-u. Mi na web shopu imamo odvojen segment koji prodaje proizvode koji su inače dostupni u ideji Organic i praktično to je baš 1/1 preklapanje s potrebama potrošača. Ako pogledamo neki naš segment u offline-u, negde između 10 i 12% kupaca kupuje proizvode zdrave hrane. Kada smo radili istu analizu na online-u, taj broj je bio gotovo 30%. Tako da je evidentno da su potrebe kupaca koji dominantno obavljaju online kupovinu u odnosu na one koji dominantno kupuju tradicionalnim radnjama verovatno značajno različite. To se može vidjeti i u domenu recimo skupljih vina i sličnih proizvoda. Tako da mi isto tako razmišljamo o kreiranju odvojenih kategorija ili nekih mini web shopova koji bi nudili priliku da kupci kupe nešto specifičnije ili recimo nešto što je dostupno u manjem broju naših objekata u tradicionalnim prodavnicama bi na taj način moglo da ima mnogo širu mrežu i da bude dostupno većem broju potrošača. Ok, Majo, držimo te za reč i budi otvorena da u nekom narednom periodu možda prema vama pristupimo kao kroz neku grupnu inicijativu sa nekakvim predlogom koji možda neće biti moguće sprovesti već u ovoj krizi, ali kao što smo od starta rekli, pričamo i kako da prođemo kroz ovu krizu i s druge strane kako da budemo što stabilniji nakon toga. Marija, pozivam te, pošto smo već u tajmingu debelo prešli tih famoznih 60 minuta, pozivam te za neku završnu poruku, pošto si bila vrlo nadahnuta u prethodnom izlaganju. Čuli smo kolege, čuli smo i Ksenijinu priču i situaciju u ovom, ajde kažemo, online segmentu koji dolazi iz velikog sistema kao što je Mercator. Pretpostavljamo da je slična situacija i kod Maxija. Iz ugla nekoga koji je prisutan i u offline i u online prodaji, šta je tvoja poruka pre svega za ove male proizvođače koje je ova kriza sačekala u tom, da kažem, nespremne i u nekakvom statusu da nisu dovoljno prisutni u offline prodaji, a da sa druge strane nemaju sopstvene razvijene online platforme do kraja ili pak nisu prisutni kod nekoga kao što ste vi?
Pa evo ovako, znači ja kao mali proizvođač prvo ko nema svoju distribuciju, svoju logistiku, kome je to teško organizovati ili proizvod ne može da podnese besplatnu dostavu, prvo bih tražila mrežu u kojoj mogu da se priključim, a da već to sve ima, kao što je moja pijaca, kao što su domaćini. Znači tamo gde je to izvodljivo, takve stvari bih radila. Teško da će retail, veliki sistemi biti tako brzi da mogu da ulistaju male proizvođače. S druge strane, malom proizvođaču ovo mora da bude za nauk, da mora da razvija kreativnost i da pravi disperziju rizika. Znači ne može sva jaja u jednu korpu, nego mora da pravi čitavu lepezu aktivnosti, prodajnih kanala, da prosto bude kreativan, da smišlja. Biti preduzetnik danas je, posebno mali proizvođač, je biti mađioničar, mislim. Tako da nastavite, budite mađioničari i ako ste propustili ovu priliku, bit će ih još, nemojte da je dočekate isto kao i ovu. Hvala ti, ja ne bih kvario ništa dalje, mislim da je bila dobra poruka za kraj. Hvala svim panelistima, hvala, jako veliki broj učesnika nas je ispratio do samog kraja. Pozivam sve ljude koji su slušali ovaj panel, pišite na DNA, pišite na konkurentno.rs, pišite na Asocijaciju za promociju srpske hrane, šta su to nekakva pitanja i koje odgovore želite da čujete na sledećeg utorka ili onog utorka nakon toga. Ekskluzivno ili ne, imamo najavu od Ministarstva poljoprivrede da će u nekom vrlo bliskom narednom periodu krenuti da funkcioniše projekat elektronske pijace. Vidjet ćemo kako će to izgledati, ajde kojim će izaći praktično u susret onim proizvođačima koji su bili prisutni na pijacama. Nadamo se da neće biti onaj slučaj da kada država interveniše da to nije baš najbolje, ali ajde da to sačekamo sa nekom dozom optimizma i podrške. Svakako je dinamično, siguran sam do sledećeg utorka imat ćemo neke nove informacije, neke nove problematike, nadamo se i neke nove uspehe i vidimo se sledećeg utorka. Još jedan put hvala učesnicima, hvala publici, nastavljamo dalje. Pozdrav svima.